Mbasha Studio. Bariho nabakiranja masanja nyaruru obaba genga habugwe kwiza kusomera buganga kene kitengo mwenye kiti wanafunzi
Nzega, Matinje ya Nzega, mkoani Shinyanga, mwenyekiti wa usafi na mazingira. Noma Wanatongo, Genga Igunga ya Hapugwe, wiza kusomera buganga ubonsalaba, mwenyekiti msaidizi wa mazingira. Laheri Matolanya, Gwenga Ifisi, mtunza hazina. Gonda Charles, kutoka Mwamakumbi, mkoani Tabora. Obugatagete emondesita owo bugenda gasabo. Natale naleba haya bahemba wamehitimu 2025 mwezi wa 9 tarehe 30 bayosomelaka mondesita buganga bonsalaba natongwebela odende omwana seheni wengile mahe kanegerita Tanganyika eya vikonge kanegerita Tanganyika odende mwana seni agasata eromboya agasata majini nawo tware mwaba Matolanya ahopera oganja nagosomera geto dende owamini obuganga bwonsalaba aleho nabanya ogomwanjoji wenga mganga vikonge Tanganyika nanyandalembo mwanalembo hongela sana gosomera buganga bonsalaba Montesita ile nasabo batogobane banawerero tobatirikagi nkana totomera cy'ubuganga wo Montesita ubonsalaba ubuganga wa kisasa masharti machache usiibe usizini weka mazingira yako yawe safi buganga bugenda gasabo Perpetua Masanja kutoka Kamuyenge Vikonge Tanganyika shikilia elimu ya Montesita. Alofu Enelanda Jafeti kutoka Majimoto Mamba timeraga elimu ya nsalaba buganga Montesita. Mariamu Mankina kutoka Itunda Ndimba wilaya Tanganyika nakiri timeraga elimu ya buganga bonsalaba Gwenga Matolanya Halimayo Asia Joseph Sangalete Magera kutoka Ulambo Tabora asikudanganye mtu Montesita ndio dawa ya kisasa dawa kutoka nchi za nje wenzetu ni matajiri karibia wote walipundua mapema hata sisi wa Tanzania tubadilikeni sana tufuateni dawa ya Montesita buganga bonsalaba bugenda gasabo newana ne familia ya mwamzee olabo Matolanya mali ya tabu alehonayo Asia Joseph nowa wana n'ababyaji bakwe nowa Matolanya babyaji bamwe mayo Asia Joseph alehosu sana Mayala mama yake na Matolanya alehono Joseph Sinanai baba yake na Asia kulo serikali mama yake na Asia 2025 Septemba sate twasherekea tushangilie Montesita tushangilie buganga bonsalaba Montesita tushangilie byabarimu gabuke tushangilie Montesita buganga bonsalaba Matolanya baba nomayo omwana Jose ongera kwena buganga obonsalaba buganga bugenda gasabo najione ekikundi ja Ifisi ekikundi ja Mwendo Kasi jaboka kukasamba mwajiwane kikundi ja Mwendo Kasi jaboka jaja kutusamba mwajiwane kikundi ja Mwendo Kasi jaboka jaja kutusamba mama mponeja mlekaribishwa sana n'ekikundi kimwe ja Mwendo Kasi hamwe ababa Matolanya aletaya bahemba wamehitimu awamu ya 3 habuganga bonsalaba mama doi mwakaribishwa sana nomayo Asia mwana Jose
Jose, Mama Edina, no Mama Siwema, Mama Monica, Mama Pendo, Mama Jessica, Mama Jose, Alena Wande, Omwana Peter, Ujaki Kudu Samba, Edina Maricom, Mahalo, Manalo Hemeja, Paulo Kalunde, na Mama Paulo, na Mama Yonge, Mageleja Saidi, Paulo Geni, Loshita Shigolo, Alfonsi Nzuki, Mwashi Mtogwa, Mama Agnesi, no Mama Joyce, Mashati Jenga, Mama Hami, Mama Hamisi Omoyo, Mama Niko, no Joyce Surube, oh Father Joyce Sahani, Eno Jona Jikundi Hange, Jangwa Mama Beho, na Mama Mateo. Mwakalishiwa sana, no Namhala Umateranya Mali ya Tabu, pamoja no Mayo Uwasia Joseph. Karibuni sana, Baleta Hiwa Bahemba, Abayoso Melagambili 25, Abuganga Bonsaramba. Eni wana familia hange ya Mzee Maturanya abana lolo gete. Aleho wili beti Maturanya, Lola Heli Maturanya, Zakaria Maturanya, no Samba Maturanya, no Sitori Maturanya, no Joseph Maturanya, Maria Tabu Maturanya. Alehano kama Maturanya, no Witanage Helena. Hello Jennifer Maturanya, no Lucia Maturanya, Basha Studios. no Mona Hange, mdogo wake na Maturanya, Tuma Maria Tabu, no Mona kaka yake na Maturanya, Witanage Paulo Maria Tabu. Narudi kwa rafiki zake na Maturanya, aleho baba Mwitanage Mgema Makolo Api, Ogo Mwaka Badi, kutoka Ihusibi, Bariadi ndani, mfanya biashara wa duka, Ahifisi Hena Ho, Nomana na Petero Josefu, mfanya biashara wa duka, pamoja no Namhala, Mwitanage Makonda mwana Maserembe. Enowa wana Namhala Banzengo, pamoja na Wajikuru, Langi ya Mashauri, Manyanda Misiri, Chidai Salomu, Talashija, no Mwana Magashi wa Magashi, no Shoka kwa Wajikuru Banzengo, Mwana Maya Kamero, Astasia Sylvester, Mayo Mwana Juma, no Mama Mele, alo Mama Lama, wakarushwa sana no babo Maturanya wana Maria Tabu, ahari Mayo Asia Josefu, aleta ya Bahemba, walio itimu awamu ya 3. No shoga kwa Bahemba hangi wa babo Maturanya, habo baitimu indaraseri ya Gwanja, na Gwanja na Matiasi, alimusorialia, mwalimu namwe indarasio baba. No kuba maboko alihabukwe, mwalimu namwe indarasa ubaba kulangaga. Jennifer Bonifasi, alihamusorialia, no Masanja Juma Igunga ya habukwe, mwalimu namwe baba agolanga.
mashine jagosha ale hoza kama taranya hoyi wemera hanimo noja hitoka hangere ya spare jabaskeri na hitoka hangere ho ya spare jamagembe kangombe ale hoju mama taranya hoyi wemera na mabati ale ho magembe gasheri kare ho nagene no wana hangika manumba gazengwa kande kile matulanya house guest kashima guest ne mashine zilibele ya gatatu yako pora mponga wali ne kali erwa hamwa baba tegisi fano wa kuruga ako pera nya gatoho babe haha mabo kanga kansaraba kangwe ntara gikoro wizengo baba nenu mbagiro wakaya girenu mba 12 ya 13 ere darasa nengo baba ari najo agatora gajinge jasito hongera sana baba kana mali ya tabu nogo kilimo babo lele mai sana namba moja ifisi ngima no shoga gatoko wetu gatoba abo mataranya hamwala mazani wanatoto kururoro kila mwaka mwezi wa 9 tarehe 15 ufanyika sherehe masaro gatokosa ogogeshwe mwawo titi osabyo mabasi getali togosere togosa ale wekanda mjini emwa malaki funamwe oboganga wo Modesta nolo wena kuzunga wejanya kosha jagahana ho ubutopira ne familia yane abana banegete ale ho Joyce pamoja no Paulo no Venasi no Veronica yayo kuzunga bana bane kolona jango mabile maya nilombele kila kiza na misoga na kwabe majikolo no shoga ko banyari amatensa lolo manake jitesheni mana charesi lolo kidumura mwana gashinje no mana lotambla mwana ansea halo magorofa ganzeko nombo ganderezo ko master show halo mtoka bali mwana sato tojage mama tolanya mizero hange aleta ho baba bahemba tojage ujosolera maji sambo lele ne biti nayo yendere yoko yombaroro ngoni samehe abonamwe bagabatoko bane hozuma tayalo biti ngale ya tarabana nani tumemlema atoke kono bon haji woganga bonsaraba 990 Modesta juu zaidi Mbasha Studio.